BC election te Greater Tripoli te Triparty Accord na bahike dakti implement khaimana te BC election na bahike tipramotha kaplai angai kabang vote by manai kabang seat mano amna rogonyo tini YTF ni kaisa nangkomani meeting songjaka Agotlani manuko kudo YTF ni president sai khnarika Fanyi salo Maharashtra sung bahike logari manai te Maharashtra ni je wan songmani amorok bahike muktham khlai mano amrok no wan sogonyo tini borok kotor kaisa YTF ni meeting songjamani ara borok kaitham agenda na tui borok a meeting kok chablakha Greater Tripoli te BC election te Triparty Accord na bahike dakti khlai mano te bahike a implement no khlanya bagai logarinai Maharashtra amna tui borok kok chablai mong tini amhaine sai khanarka YTF ni president MDC Suraj Debrama nainedi bo tamosaka media YTF Central Committee by the meeting of 5 months of ini YTF Central Committee ni bisingte kaisa meeting belai nangkomani rizaka o jaga joto district ni president vice president block ni president block vice president ei joto active warriors kai sentinero maniko koto thangnai TTADC general election laimani ya bolo ombaike wainai achuk laimani bisingti mono je sangsini bubagrano belai na paifle hamai maru ase kolo ni bisingte sini BC election khaijengai tongmani supreme court lorai khayei democracy o tongai gণতন্ত্র ta kringmani bisingte bubagrani chai tongbai tini BC election nani thangai tongmani komnano sangtini sini joto sikla rok bai sini youth rok bai sangmano tini discussion khaijaka o jagao tini tongo sini bisingo sini YTF ni in charge sini sar diomthai tothai honorable MDC tongo sini bisingo YTF ni general secretary borong menang James Deorma tothai MDC tongo sini bisingo West ni district ni president borong menang Jiten Deorma tothai sini honorable MDC tongo sini Khwaini sini district president borong menang Prasmit Deorma tothai honorable MDC tongo sini bisingo honorable MDC Sujoy tongo sini honorable MDC sini Khotrojoy Riang omaikai joto dinara nangkumani sini siklaro bobagrani bisingtei bahaike je nangkumani sini je oitachar khayo tongmani je Tiprasa elakabo BC election yangai gobangma infrastructure development yang tongmani je fund of block tongmani BC bo abron tuino baskango lorai khayei seng democracy ni bisingtei seng fight khayei sini borono injustice ni justice nani bagai seng tini koksab lekha tei sini YTF ni naharmung sudu oro tini kemno MLA MDC EM samai simi khayania bubagrani bisingtei Tiprasaroni gobangma bulukuro obno poitosa yang mano constitutional solution yakhaba sini nangkumani Greater Tripoli mo seng bubagrano yak fologoi yak subawoi kono logirewoi seng khai thangna ni mon tini seng samai thangna ni bisingti katal kai tai chini je tripartite agreement Tiprasa Accord je block ni tongmani omonobo seng until and unless je koyasa bubagrano without any failure sengnukha gobangma leadership ni bisingte bubagrano poitese rok gobangma sengnungman yagulo YTF ni bisingte sengabo turuk khai tabu grassroots level tebo sini borno kubui nangkukmani o hawo tamo sengamno rani sentai saimanani amno tinyo YTF on kaisa message soji para kami amchayo je sini bubagra salbunumrum nini ani bagai wan sugui je samung khai tongmani samungno bubagrano logi roi samung khai nei tini YTF obon ti koksam ai IPF tirok sakabo net final ngai mania ang wana jab sengtebo khnaka gobangma borogro supreme court thangai om hayo file khaika abo chini kumthai barani bisingono je BC election ta khaidi ADC election delay khaidi nei amai file petition themo sungnuka tai saibo mano karon sung abo siwo abo sung tabuk sana naya abul lukurok aste terkabo sina ini IPF tipanung teng BJP panung teng CPM panung teng Congress panung teng tamni bagai BC election ngia tamni bagai tini area wo Tiprasa area tangi development ngia borok sao sabka sath sabka bikas abo tini Tiprasa area wo tangi bikas ngia karon tini sungnuka BC election थांनाय 2016 आव जेंमानि ताबुकसाक जरानिया जोंनुखा जराबो कोरोना भाइरास नि गोबांमा खायै खुनुक जागा किन्तु ताबुक बो भाइरास दं ताबुक पाहाराव एकटानो भाइरास दं
आ भाइरास का थानसा भाइरास अब प्रमाण थांनाय एडिसि इलेक्शन जे गोबां मा सानाय साखा 28 नि बिसिं 28 तुबुनाय 28 नि बिसिं 30 तुबुनाय फियाबा लुकुरक पाब्लिक रक गोबां मा साखा दखल खायनाय फियाबा पाब्लिक दिप्रासारक सि जतिष्ठ सिकाताबो जों ताइके बाय दखल खायजगलिया ताइकेबो बाय जों अत्याचार खायजगलिया जों ताबो ताइकेबनो 28 ना थांलिया आबनो प्रमाण स्राय स्राय के खासे थांनाय एडिसि इलेक्शन आबादे कुन खतालके साथानै कगिया आबनो बोबाग्रा बसाका 24 जन एमडिसि मानमोन बाय वीआईपी लेवल फिलिंग तंगियावै लुकुरन बाय सामुं खायनानि इदि जों जतनो सिनि 24 जना एमडिसि रो एरियाबो अंखरै ग्राउन्ड अंखरै पाब्लिक बाय 1-in-1 कानेक्शन खाय सामुं खाय दं एनजे मानसा खायबो थांनाय कारण टेम्परारि पोस्ट एमएलए एमडिसि लुकुरंनो बिसि बाबाङै चबनो चंगै रहरो अ बिसि बावो नों पाब्लिक न ताम सेटिस्फेक्शन सामुं खायनाय आबो नों एसे जंजाक रिप्रेजेंटेटिभ संगै नों वानसुइ जों वानसुइ सामुं माखायनाय बोबाग्रा बसंगाबो न संनो डाइरेक्शन दो आमबाय सोंतिनि सिनि जत सिकारनो मन अवेयरनेस हो जे जों तांबाया बारा ताबु बो सामुं तंखौ 24 ता सीट मान फैमान बायनो जों वर्ल्ड कप ति सैमानिया को हायसे सिनि वर्ल्ड कप ति साननि जरा तंखौ आ जरा जों सटिक टाइमो बोबाग्रानो लगिरबै जों वर्ल्ड कप बोटी सानाय वर्ल्ड कप नि फल बोचानाय नै आं लुकुरनो आबो जों मेसेज नामो जों याबा पयतमा तंनाय बोबाग्रानो बोबाग्रा चिनबाय चबा खाय तंनाय